ภาคเราเป็นเกย์บางโซกันผู้เป็นคนที่เลดูจีเป็นบางว่าเป็นฟลอยตั้งแต่ Thank you so much. Nali tim na chitong duna phana prangsi ke nali tuman ekdom ninga klong pen suri akadom nang pajiring lo nali tuman. Inke nili nang li tumana message puda choklo society fan is message ki dunji benitum basically nitum khai dum nitum kar bia khai dum si so message ke ne ki bigang tu je nitum kar biang long along insurance a business lock pen hadis every year turnover hadis 600 crore nitum long overall insurance entire kar biang long inke Ladakh as per jodi nitum government aron pe langdam pulo de kom se almost 45% to 50% incentive puda puko ba commission puda puko ala ki government pen ki pipi inke lasoa tangka bangke judi celangdam pe almost 280 crore to 300 crore tangka bangke di bahera pen bang si kam claim bom because nitum karbia khai dunga laso kam bangke claim ning hang he di laso kam claim ning hang he da joini si laso kam bangke bahera pen bang po muni tum klo per month inunot laso kam so sector lang kam ke claim ton achik lo jonwang bainong kelong si 1 crore to 50-60 lakhs kelong tum ta tu inke lake nitum avede joini si bahera muni pen claim bang bom ta si claim bom Kasi nitum muni ta claim nang mapusi ni last 2 years pen aprang 2 years lo putame ningkan hini aprang pen la so kam han ne kini lo ke claim han la so hormu pan ban buji dun lo je la so hormu bang lo te nitum peneson ke nitum da reng dunji asap si ke chardi nei hormu do da ke basically thang da be asabu chardi nang po inke la so kam na claim dasi la so sector long da nitum khai dum claim no nitum long garbiang long lo kachardi so mata do lo development lang chelangdam protected road connectivities pe nila heta map piglo inge nitum prai market long da nitum ni inut bhaini ke nong ke themong lo road side long tami nitum muni ma che thedun long lo je kam claim bom te insurance sector bang pura 0% lang nitum mon tum inut tabi dasi ni pencheng lo Ladakh nang litum insurance company ki do total amet sada nang thane lo total 24 ta life insurance industry do under RID under registered company RID under long ki do company de kita ta katone lo lage government to isi organization lo plus organization of registered ki do company ke sarim rongpi insurance industry kono ba mame ronghang kono laso under registered ke do company ki ta katone asi laso 24 long industry long ta la Kotak Mahindra life long isi ke mi bangi ko pilo Kotak Mahindra tulung na inudamo ni judi dum long as a advisor as a agent and chera dunstame mo future am DGM RM chief manager am chairman phan Ladakh source do lasi laso Kotak ma an chin pamika phan litum long mo nang humri tame nang litum ma true pen message nang pin do mame wang aning hang do pen nang khobor me wang tame dak nang chera dunme nang litum am nang than lo bedi almost 3,000 to 2,000 crore 200 to 280 crores tangka ni bahera municip nitum le chik pen polote so tangka ba nitum kong sido de thank you aro pinit tolama aro sir nali tum ningkan ini pen so bot sesta go no an office anda dolo na pen non claim go matum mane da biang long so bai nong ke long dolo ma non nitum long tong sekot ke ni methang na lo ni methang sarim long pilo ni sa chief lo ni so pen BCC long lo da pen ke nitum pen ke non helang promotion ke long binda killing bodala nitum long bainong ke long lok bang ke 22 jon ni dolo non that present long bon stami hola an kali pustami nitum long system buson lo nang bainong ta do inke nang extra kam ke lang incentive pupu commission ta pupu pol hai ta do la duita plus lo me achik lo janwa inut 1000 thongke pa 1000 pliket long bom nitum non ko ta non lalas nitum 2 years and claim bom ta inke laswa kam non nitum ma to tharo bang tharo ni kon beto nitum inuno si lan 1000 pliket bang 1000 poke man long bom la aro non nitum estimate ki kordam ni kachini ateng pon lote nang nitum non 35000 kar biu sumar Ladakh claim gon mela inke same lo equal lo bainong kilom inut kom che pelo sleri bang ke same si do khali incentive bang si mame abisi mame kom lancho lo nali kon ma chipadu ko lan lo long ko inke nang le sleri bang ke yoman lo neta 1000 thongke silong ko nang linang lang claim non 1000 thongke lo ba binda killing non helang promotion kilong la lo ni long panjang pada tu panjang kanang litum cinta ni la talong lo nitum long nang chira dun lo mo baki staff teman ke nang litum mo ni bang bom te nitum nang pachini po ba mo ari ga sam no apodo lo te aku cengkilan bo itu mana aku program ceng tu elang no nang pachini nitum inu no pan no inut amuni phane nang kini nang haloji bo ke inu do nitum long sandip timu bi sandip timung bodo nitum sta bang pharo mani ta lan chini de le non la nitum long mesen pen kini bainong kilong ke onai ta podam melo babul terang bodo alang ke by professional ke engineer nang nitum chini ta the nitum long sin non development manager DO buda buku banote AAP buda buku associate agency partner lo nitum long ge ki buku la ta DO pen isivelo akam ke
langsung ni lonon ni tumlong sinang claim ko indi la lonon ni non ko non tong sekot ke ditung bai nong kilom ke onai ke Chorolo sir. বহুত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি সুখবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটি ডাঙৰ কোম্পানী কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে আজি ডিপুত আৰম্ভ হৈছে এই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ এটাই প্ৰধান উদ্দেশ্য লোকেল যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেল বেছ আনএমপ্লয়েড ইউথ তেখেতসকলক যাতে এমপ্লয়মেণ্ট দিব পৰা যায় আৰু কাৰ্বি আংলং যিখন জিলা এই জিলাখনক যাতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ বাবেই কটক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে কাম কৰি যাব ইয়াত যি অফিচিয়েল ষ্টাফ থাকিব যি এজেণ্ট থাকিব লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ তেওঁলোক 99% কাৰ্বি আংলংবাসীৰ মাজৰ পৰাই থাকিব আৰু আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ যে এই কটাক মহিন্দ্ৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ যি শুভাৰম্ভ এই শুভাৰম্ভত আপোনালোকে সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোক মিডিয়াসকলক আমি কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ